Tia a year Constable Prince Amoah ya wo post ni na me say post for the anka mo man mu so boy ho ban nan so afia twam ne afia hyase sign ahyase biem dia na wo se me na me papa etna se ne yegi adwenkyerɛ mfa na so ne beji adwenkyerɛ no ye tu mmire na ya na ya kyerɛ esieku a ye tu mmire no wo so nti ye nkɔhwɛ ne a ekoso e wo social media no so efa Prince Amoah ewo no emra sisi ansan ya trance Mate. Oyine na mera ho bema ni mu sei nso gina ni mu sei e na wo cooperation akɔbɔ ban ma ye Ghana fo na wafa mu e de ne nkwan atwa so boye mu e wo mo se e ba ne sen e na galamse nsumunam e na wo mo ka akɔkɔ hyɛ I ma ntia wo for ene wa hwefo na de di kan no ba bia ka ya atiefo no hwefo mo TV e no enye galantan na mum enti a ensamso eba for na yenya ye bu ka Ghana se de kan na so se bu ni nsa pe bi e na ye nua no galantan fo e bi no e nti na ma nti ayesa no de tell me say anywhere you go there so na mani ekɔ no mu nya ne pesa ko e just see e wo enter person bi a e friend say ko Constable eso na san ko ba ma de go to na you hu say ya for na say na ka ka enya yen sa post for ya so the one time ba ka na ka ka wetin ani ti e ba de yo ma ko sa post ni a ye nya ma ko akɔ na na ba wo do mi omo yo ma juma se de gera da mo ye nipa nine na e wo pa ni omo ho no mu nya ko se emrantie bu bi eti moto so a bag bi bu bo matum se nyama boni e wo bag no na omo du pimbi ya wo te kwa Constable so ya wo man ta be no mo bo ban ya wo ma juma ko be gina wo mo na wa hwa do ko ye bo wo matum e bi so mo ba bi a wo mo e ye nim so se pampi no we ya na pampi be si a e kan se nipa so twem we bi na kan kakra abada dan fi enti nanta no mutu moto no e bo ma don e fa sa kan na nipa nine e ta to ho no o kipa ko to so ko e ho no mu hu da bi de ade na ko na ni wa yuman o mu sensa e de frefe to ni mo enti so mo na me ba no mu ntimi enti ta man ti e so esa ano na petroti ni enam kan so mo ba enti mo nke se o mu hu se man ti ni ko so mo di bi ka e ko enti o mu so fia se ye se o be tu mo ma so se mo sabe ma ka wo mo a nante ne da no won sa ta kan so o se ye o ha se wo di mo na ti esa nta wo mo nta enko petrol e wo sa petem ho no na omunim kwan no so say nsanse ho no eye nua de na nua no so be afo ama eya goguma no ka na emu no mo cheke mu to me ho edintremu no ka say driver ni bi fi no hu da drink no be bi no wa fe ya o hawa ba enti wo ya na di kan wo de mu ka e ko mu bi tem se na mo betu mo pinto e na fo fi an twata e dan bi tigwe na dan bi tigwe na ye nua no afo bom akoma ene no oba kwa ni fumi ba ti a wa to na no nse de dia yensa aka eye Constable Prince Amoah na sapita yi ko to ye na na pa ko to so ni tio so e ka no ho enti entempa no hare so no both ya na mo bo pa bi ka e ko du ho oba ba kwa mo ka obo mo da stimu o sorry e no bi ka nam kwan no so e na obeto family ni nso mo bo ma me nso ya to ni mi nanu nso mo bo wo mo me da se wo twen me ne me papa prophet request entry papa akwaba bejo so papa odini mo de ede edini kra tumi wom sa tumi wom pa akwaba bejo so papa se ya kohwe mfoni ana se video ko social media no efa post police ni a wa hwere ne nkwa fefefe se ya so we ya papa ho asem na wo kafa ho aminchia badofu bi aminchia pambo yadom Ebenezer Kumasi all the way. Kumasi, yes, all the way. Hey, the senior prophet. Wow. Yes, aminchia no why are they bia enya so de pa we receive incoming present Prophet John Dramani mama we receive no as say mama need the prophet John Dramani mama o ko no ho yeah. Oh, okay. Na mama say oya prophet. Oya prophet. Oya prophet John Dramani mama. Papa sa papa na kwesa asofo mani ya age no ho bisa. Ana meboa. John 3:16. Nyame de ne be boa for ya mangana piem. Ntino okuchia senior prophet. Oh, okay. Eye prophet John Evans. Fifi atames ne ba John Dramani mama. Nukuchia senior prophet Yadom Ebenezer Opamo 1 Oya
Now, a pambo, the Panasampa. Yeah, the Ghana for the year papa wing, this is what you never be crowd, Montoquada, continue. One of the person I respect so much. Papa John Dramani Mama so Kodia. I saw you never told my mama. Hey, Papa, why in your so here? Oh, I saw for you now. Cramaya. Aponchi. Doko. Me odi for back to back. Me see the pain. Pain was in the pain. Say me. Over two. Made me vote. Mama. John Dramani Mama. Hey, Papa, where is you? Yes. Wow. Me say, na me MPP fan. Me tan kojo Alan kojo Tramantiachi. But this 2024 election, I gave my vote to John Dramani Mama. Wow. I repeat, I gave my vote Emma John Dramani Mama. Now, you wait, China, Papa, and it is also Uchia such a dream. Oh, vote to my Mama. Sakwa. Yes, we vote to Mama. Because you're so dire, Mumu Sudaya won't go to him, or yes, sign the Pantias. No more John Dramani Mama, die was sworn the Baminia politics. Papa, the young goes when you go upon the assembly anymore, and obey. And semi bra penny or pambo yadom Ebenezer. I receive when I'm so many votes. I'm a John Mama. As of when you know, all my friend colleagues, we are giving our votes. Full support for John Dramani. Thank you, Prophet. And then I may have endorsement. Edema John Dramani. Mama. Maybe. Mammy, as some I go police in now, what will remember Bushani Yako? Yamashati. Now, my police phone in our penny or signing Dampare. I would do a police code anymore, and then a penny for you and Mom Shetty. Mama Yako. Bema baby, you are meaning in her. Or could dear Dampare Elcono. A head dear, we shall we know. Now, baby, I wish you sure no one muna. Ensure any baby as a galamsi. Yeah, you should have a few pounds. Now, galamsi about Sisu, yes, oh, Bobby, over to make galamsi. Then, go as a crown of young to a mana. Open, which is a good initiative. Now, I will be a friend to me. Kumasi would to me, a loyampa. Yeah. Or no see to me TV or did you 2 for 10 and Sabia Bruce Sabianado. A bomb once in the mouth, or therefore, foul was a fata hinie, certainly were mamma and so. A hinie and young womb. Now, Obiti said, Ample, my man lawyer crying your face. For lay and you are Sabi, a Bruce Sabianado. Not you go from Sa. I could tell my name. One says, I say. I say so. I can't hang it. And no number police in Sabi. Police near you say, Chama would mean it is in to say, some say Congo, Chelsea, or Campus, some. And so 2-4. Now, lawyer Pounds to teach you know, or to a poor pocket and when you send your cousin on Saturday. Sir, lawyer Packer says so 2-4 China to Fikumase. Serious. Some were Jimino. Lawyer in a casa say. Lawyer in a casa because nobody didn't. Nobody didn't. Until I want to me yanning yet. A year near more. A year to trust some. A year was your son. And now, sir, Galam Seo. And was your Galam say, would to me yet. Galam say, and Sabia Nim. Police in Pacho who has fat so. Also will be a you. But some was your Galam seeing. I can't, Omuntino. Who to meet your people. And why so be a monitor? Did I send me my friend people? Me my friend people me the vote am John Dramani Mama. I so for you I'm sorry. You for your vote to come John Dramani Mama. Bema Yansani waba. Obama kwasiam say want to be say. Obejai because to me the deep for them. Only to me catch John Dramani Mama so ya from for.
otumi ka cha dondoma ma se oye komisani wa unya komisani uni nyansa wo kwasi ase na akotu galamse na police ni akwaku wo ho abranti anka ne hunsuo obeko mama Ghana no wa pop o man Ghana chidom no wa kronfo ni kwasiafo bi say utumi afiri o man ni mu no amana what to do just as cinema emre na buaku police ni what a pity Paka no me ko bura mana ka preach na emre o so mo ye nipa nan su na wo ka esa obi amane ese obi ele na ne nkwa na me ka se obi amane ese obi oh inso bu ana ne bu afu ya jama basa bia o man Ghana fo ye galamse abamu perifo na kase na hyem wodi galamse hwa konta man ne untumi o etimi keka adwe kire otumfo because wachechire ha nti ofiso obi atimi yen foku meka me manhia polish nana mani sound se bia bro so pimso atimi ama untumi ho ando na otumi frɛ kumase ahemfo se o me yɛ sabe gentrafo ashawofo me na ka kire na lo yampa bulu ono so ka se kumase ahemfo yɛ gentrafo na gentrafo mo ka kire perifo se na se kumase ahemfie policy kumase o mahene kumase nkoso ahene kumase sampo ahene wontimi ama lo yampa ne untumi kora wo yɛ tani utumi yɛ salary wonye kumasi wonye chimney onye santini utumi yɛ salary ofiri north na kumasi fo nipa bia omoji otu focus o se kane ne yɛ ni mema ne kofa krofo ne ma abewo ebi ne untumi enahwo galamse kwase galamse ti obi baba ma police ni onyamfo se awu ba se Ghana police ne bambo no eye police fo aho bambo na se wo fo ka na se o man no kura ne yanka na ka police ni na munwiram na obo o man na japade o ba ke tutu na se ka we play ne so bre fa wiem brodi be sa de we brodi ye ka utumi kura ke chi ni jeli na che wa ja se police na ko wukwa e na untumi ni lo yampa tie che mo to ayampia na we lawyer ni kura sa ko mo ban no fi court yes eso mo ban ni ay lawyer pa fi court enu kwa say wo man ko court or a public lawyer and at least what is right must be right but I say you obedi ntini na funti utumi dim kwa hyasam kro hyachi utumi kasetia ya former president utumi kasetia obi atumi kasetia otumfo lawyer pa so tumi didi mama tem etumi kasetia na me de obi a mitunfo ne ya vice president mama do baumia ya mitunfo pa such as people didn't follow you obi tse wontumi ne mo ne ampa no enu ga so di baumia chi enu sa baumia ko form so kra me campaign ma no because a decency and respect has left their life and if it is such as people so di baumia chi a on count no so okofie on count no so okofie because a police for no dem kwato ho so mbabo Ghana ho ban no wo beti se wontumi tu galam se adia commercial assassin se no okobo mba ho amara yetu ato se se kura o ma ne bo pa ko tutu bridge na se wo aba fra so baba be die skano o za police na se kweli wo farm of junction se no bobo mtu yo ni bambo nhihye bi wo ho ma abusia na ya papa dampare ba ma me mo na papa ne ba in fact wa ma police adwuma ya kono ya papa dampare no kwa de meti so an masole ya papa dampare atwuma ma police adwuma ya kono to the extent say police aye romantic say no ho cry affection ba police ya papa dampare watimi aba police TV station aba watimi ama all the police units no woze no police na we no kwa mo je bribe no na dampare wo wi an ho na wo be ye dampare chi no fa no ho nche so that say na ye police ye bisa say is it an errand from the headquarters yet to momon ni etu ajamafo is it an errand from headquarters yes or no say in headquarters na police ni so mo ko kakra police for bi ntu tumi yesa wo be so na highway so answer so me checking pa and na asibi na me ko me farm na police ni jira wo e free some overhead e ko sama kasi kwan mo a na me ka te say me have film license na me hwa me so akọ che card baby it me have film license
eti it's a police ni bisa me meeting no hwe car normal plate no no log into the system say amba e was system ma wanye saade no wanye oji 20 cities as a man gets police go go kwanzo corruption that baru temi atemi wo ya adwuma pa be police fo bia woni ya se meko wo ku sama ka se kwan so ena omo che bribe 20 cities 50 cities esama kwan ye omo di kodi fufu ni bie wow etino that baru be slaw dan wani ko hwa sama ka se kwan mu e kwan so nya sama ka se kwan obo sama nu I said damn it udi abura be wu na police for ji na so ji diska say police for na e hwere omo nkwan en she bi wo because oh she ho e ya ban ne so omo akade e na aka police ni hwere ne krasia e say oman no the state no e hwe say some benefits bia e bitu dia ma busuan we aban kono ko 50,000 Ghana cedi e de man pass on yes so tia se ko man 50,000 Ghana cedi no ni dia yira ya tigana na yebo mejo mama tuomi nkabusa fo ya jejejeje yewie na yewi akoguda ya ogana hana yebo police ni tu e farm junction ye akogu asam na bete na nchirima so ya omo ba no omo komedo police nti papa obabi ka so ko police oh me pa ka so pe police am pere ma nkoda ade nti Ghana police one sigani two open one more sebe police for one chebe ya pa dan fa chebe sebe tema to sebe no se nya dan pa ne wa bi di police ni mu a ma me kan na say police phone bi o hia mo omo kankan pa atanna efi omo bon omo ko gura petition ba no twetwa bi ebi shishiwi na ye twa bi picture ye dia ne twetwa police phone bebrebe gu social media say wa bura mo ntimi nsore because atare ne ba ko police for atare ba ko mabwa ba ko on the night or Sunday come morning or the go evening or Sunday go we no allowances won mu dia comfort kra na patrol for no kra no mo ebobo omo nda na etu okita na rubber bullet na hye mama no what you say omo post kra na to 2 rounds na so rubber le hye enti se ye betimi amon akade bia abama police adwuma na ya akono ma omo defenses no aye kama ati se depend be police na se na mo ko atito ne ekomo no mo so ba bia enye no mo ko wu nkwase wu no me ma kwan because that pare aba we fi so a na adwuma ba wie e bi aban baba no on because of that pare be adwuma because if government in power have the right to choose what he want it is a mama so be na so mpa that pare ba abon ho mode mama police adwuma ya akono in fact utokodu a no yi ni minika do ya hye yama bebre ma that pare but that pare aye adwuma enti na me kan say police for wu ewu no aban sorry on police for akade enye ba bia ne so betimi akọ eho e mad area danger zone so munya machine bi on beta ba bi no dia capture the whole territory no say nkofo no mo territory ye dey helicopter ko wiemu ye tunet ngo so ye nchi wo e be ma police adwuma na ye na obi ti say chema untumi no ye nyini fi Ghana na asofo no so mo mpaye nta mo chi se asofo na kasa mpaye na ye gbo ata mo chi esa aban bia mama say oba no ye ne wo hye sa asofo nyine koto amajo mama aban bia ba asofo ye mompa so muntumi ne entrance ye nje se bo so a ye ba betua mo si e na won yi asofo kitu abi na mo fu sa asofo no so mompa ko ba bia enti jo mama ba wo ba me srew woni asofo nyina medi ni ye asofo wa gazette ti se mi tie me gazette pastor ese utumi ma me lete bo su bia ba me si na me atobotom na me bompa me tima bompa ya ma sa na adwuma ne tie mo fa asofo di for by the food bia obi se ko pamo edi sense man wo ko pamo kacha pamo se kuma se for gada mo so for ntwu so gada nkranfo nyina ye share mo Independence Square kasa adwuma betia ye oh why not a small thing as it politics for no wo no akade e bobo mo ban ebi ni ho what I say police ni so tumi na machine betimi a check the compass of the area wow broni eko ba bia oma amafo koye the underground check na ya signal ho nyina na ya to broni ni ka otin ebi wa the beast you say bia e kama what I say be ka na police phone ni bisa won atade ba ko mo ware ba ko we kura me kan driver no drive no wa bre neni kum enti no say aban betie me no ba bua dan pare a papa na ready to solve Ghana security power no amana e akono but aban mu ano o ma nya se hwe ha na na kufo de ya ye hwe ha do
Or say we should not be a spectator, we should be citizen. Nana, me president, me ya a citizen. One of my con and no PPBM. I mean fear PPA this. Prophet, thank you for coming. Yeah, that's it. A police in a Constable Prince Amoah washing and quite year police adwuma and what's an new deal for a chance. And who baby I would for the akudu. The source says, wow, so I will say, no. Once to me be a war, my mouth obey the abua police adwuma man and customer. Once obey shows up on the Mayana, my near piano, a queen chua, my crown.